Kajala Tripura kadai kajala kabadon hapok ka North East India. Bat kadai ru kajala kablak koj lani light 100% na kajing syakta jong uniu coronavirus hadin kajing koj no jong ki arngut ki bayo positif. Henry hadin lai sausngi sa arngut ki bayo biang ya uniu coronavirus bat hadu henin kamit belapen bena do CM jongka Tripura ubit lap Kumardev hakapor shiposteng ila ong ba sa khat armut kibayo ya kanika jingpang COVID-19 bat kine kidai napo ka BSF unit. Te menta lada kanyang barok kibriu kibayo ya kanika jingpang COVID-19 napo ka jala Tripura kilakot syaka kan rengut arngut kidai kiblakot bat menta kibrang don hapdeng kajing syak sumar kilong khat sangut. Te habangi pai patsyakri jala kibadon hapo North East India menta ladangi kailang baro kibadang don hapdeng kajing syak sumar lani aktif kis kilong arpun rengut. Kata napo jala Meghalaya iway, napo Tripura khat sangut, napo Mizoram iway, napo Nagaland iway, bat napo Assam kandangut.